Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa na keri utagetenere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde asichinse chiri chesiko. Bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto asechichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale asechichiro cheito ebinto ebyasoira asechichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya asitokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana asechichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya asichinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koruchinse chiri chesiko nagotekeraga ase ensecho ya Kenya kerarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV Ense yobonchoreria Kegima omwanchi omulia betaseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaliania ase omurobili obwense yobonchereria linde twesemie amange agendete gokorekana ase sector yobonche nimete ase sector yobosombi niko bagendete neri samura ubwatekana nga abantu bangi bachire holiday Good Friday rero nabo igonto bwate Easter Monday igo abantu actually bwate holiday ya matukane Friday Saturday Sunday na Monday abantu mbaroro babiri bago travel goche chinsemo awo chigosherekea asi chinsemo nabo igasense mili abantu bimibagani bagendete kokoene kiri samura asi chinsemo aumeto ibono n'umutimuko andekero kuriyeria nga umutinyi bado no murere n'ikiriki sano na ibere go mutinyi torasukare igo nga kibese kiri abantu bakanita kichalimba bwatake ngomba gendete kwegokia kwendo mwanchi muriyeria ngo kwaligani bene irinde tosange amange wetera umurubiriga wense yobonchereria nyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyora wetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemeria YouTube nabagotonyora wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke hakondo mwanchu muriyeria litkuliyeria nimba tabageni ase studio abutoguchi gusanga nabaragwa mange elinde batumanye nakibagendete gusira abasaisko gari asoko nikimnanko enyorera bali nabarabwengere yabo yakira litwigongo baletande asegekege Kerubo elinde tosange nabarabo amange una batambiri italiane Fridah Kerubo hakonende omokonyi bumurai wense rigadi gashagwa nigabete gaguserebene ekyombe gya nedi kikemanyikantenga North Eastern Development Initiative asoko konya chi county 10 chira chigokonyeka kubwetikana no marakero gendeta kwene kigwasinsemo ekyombe kyo nigo kigo chikoligereri nyiri kyombe kyo nigo kigo chikoligereri na kyabantu bawo chikonyoro bokonyi bwendagera nabo igo asensemo yechipara ngichikoligereria na kibakwene ki obwaga chibwechika bwechipara nabo igo chi project asechi ose asechi county chiko mikondo manchumulira ninchi kumanya amange wetere kyombe kyo ngomanye ndigia chagete na kipono mokonyi bumurai bwense abereka kugesira nabo igokwane kinga ngoikerani bali emirimo yabo boikirana kondo manchumulira ati atosora somutimo komukigo tokwirana twirane nabageni beli tukolya rero Ndizi TV Ubwansu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi
chenga kichiri kwa veri gukuganya buno nigo chekiranire egetese nikiona mbeye mogitize ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasuri road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasuri iryo tokoma nigo rujimero bilijeito abarariye ba Ndizi TV nabo igumirane n'ababuatani baito bubunturya tutari kweba abanyangero baito iryo twibisa musekigima kitarikiye 2025 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito irenda boat yumuchukisi neri tukori kubwatia chitariki 2022 nigo turachakire ime yumuchukisi Ensemo ya daraja 2 Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu n'umweryoye tukorere imiyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Happy Sabbath, happy day omanju muligiribigata senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo morobelio obwansu bwesabat no morobelio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo morobelio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigure byage igure linde ndia mutukonzi no mona matebi omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengereri byagobire ari no onyego kwa mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio omuntu nga karu ensemo eko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabaro bokorali ao asamangana ya maiso nakonie birole magiga jogo korenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga seti ngima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Rumba, weekend yetabwa tumuru rumba. Tari weekend abantu bonse piko batabina generation nambeyemo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko mwana tambe Yesu baba kaka yenda niye mashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugiye baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange na manyomo na muzikio agano tukutura chipanda awa tuabina rumba okuri miziki yakala na kuri miziki yamebo igisukuru Urumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie miziki yonsi yeli yakale, mono ye chinga kichili miziki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tumanyete mono orenge umusacha, ase abali bachage tumuziki urumba, no tuwamanya kurugagu, abantu buna babo Tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, miziki menge miansu, miziki kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspebyo kurukubulito sa rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nebenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba imeya Ndizi TV Twaichanire koralia hugokwa kumugaka John Simba Onchiri korwa Nyansionko Isikimu nigale mwana o Jonathan Onchiri Nyamato nomongina Esther Muraha nomugaka o Papecho Nyakirario nise Grace Otebo korwa Matibo Margaret Arama korwa Kineni Isabella Onyambu korwa Keumbu Veronica Nyaboke, Hezbon na Wilda kurwa USA, Kennedy na Martha Nyagosira Wila kurwa Nairobi, Ruth Sausi kurwa Nyaikuru, Gladys Openda kurwa Nakuru, Wycliffe na Rachel kurwa Canada, Jared na Doris kurwa Magina, Rifat na Evelyn kurwa Nairobi, Clifford na Sarah kurwa Canada, na Conrad na Sitinika kurwa USA. Mumro mwabo Jerusha Nyagosira Tora, Mary, Sarah, Martha, Nyamato, Ateka, Kalen na Kombo. Nkolera ya Miriam, Ondara, Okongo, Osano, Nyatundo nabande niganyomete kurwa bwomugaka Jona nomongina Marium Gikara kurwa Mutagara nigaro moko guchiase Morangi Osugo abwobansi bari Nyagosira Penina Bathsheba Nyagosira Aska Christopher Nyangau Mwebi Momanyi Okeyo Nyabando Oyole Nyagosira nigaro moigwa guchia Asonsongo nabande Isemoke Rael Josephine Cecilia Beatrice Onchiri Vinik nabande Bamwabo Nyambariga Onsongo Nyagosira Isaac Simba Omweri
Suleiman Kiriago n'abandi. Nsokoro ya Murara, Ateka, Kerubo, Kevin, Lulu, Anyona, Winnie, Quentin, Naomi, Brian, Rodney, Sydney, Virginia, John, Janzith, Amira n'abandi. Nigari Sokororia gochia Sedorin, Juliet n'abandi. Omubiroye nigurarusugwa senkendu yenye gitari ya hema chitariki isanonemo chomutinyukane yorabeli tukuli Alhamisi nako enigwa litukolia Ijumaa chitariki isano na ibere ahali sekenyoro ekia Taifa Village Nyansiongo Farm. Asebali bonsi banyorire no wakwa kubwatekana no gusirelirwa no yumwabo nigo twarure enkora yeito. Ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato, isato. Mark Electricals Wholesale. Asobo korelie, burange na sore. Ndizi TV. Ubwansu, bw'omugusi. Mbiamana sana umwanchi mulie bitaseni kia Ndizi TV nandengo kwaligania asentundende chinga kitogenda gusanga imeyumuro bilyo bwense yo bonjere konyara ntaraso asumuti mukego nabagingo gotengani mbata bagini ase studio abutora chiko kwanera mange na kibagendete korobili abasae nabagigo kwene kingangu etoma bali sko gali asoko enyorera engele yabo ya kiralitiko kwando mwanchi muligedia ndete ko kwenyolia ngana bugo sanga na into gwetera asensemo ye mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News nabega nabwo sangana into ekerengere likiago otumanyenga yoko bwatia omurubeli koru lero Good Friday nga yogo sherekea koru naboigo nara yali yogendete kwenekia agendete gunchuliri ase sector yobonchuri kolenda nyoko bwate iboli ndeli yansigo chiase abageni baito nambaito erega bose screen yago nabwo tuma ujumbe yagenke kondo mwanchi muri yatingira chinga kichinyinge atigangonda abageni baito libaga baratotebi na kibakuru na ndege gasinsi cha Kenya ngikiri ba kora teto chake naye biamano murali Fridah asama lieta ngoro atos mogoi umutenere bweke ganza kia abasae amangane okora biashara usasa mono orionde bweke songo okora kuna youth fund so youth fund ne murubero wa serikali enen oyo ogo korega sinabasae elinde kubakonya osekubwaterana asogo chakie amangana ye biashara na ekerenga geitekene no koros amabaga yitigas na korosia obonda yabona kine kikerenge kenene biamana sogo ikase studio yeito anende nimbato mogeni ondene retianga tataina kia kurukwa Nchenkoro kujal makorion sando kwa na parastato tumetena kila kwa sike Gusii kwa National Employment Authority yire serikali nene ndi county employment officer ila sito nene mono no kunyara ko make sure wanta bange banyore emeremu nando kero youth fund ko create employment but it's part of gas to gokora through self employment lakini tubwate
product chinde tukunyara tukusanga na barabu ke tukore gasi amo ke twarigirie miremo twanyara gukora na barabu amo aigo mostly mukubwaterana na youth fund yeah tubwate product amo tukubwaterana na barabu yikoro foreign labor migration asika twachiri chinsi chesi na Saudi Arabia, Lebanon, Qatar, Finland, Seychelles. Si tuwate kutoka bilateral legal agreement kuwatera na serikali ya Kenya ibware ne serikali ya Ense kuira abantu bachikora emirimo oli basomire skills inke tubakonya kala chibesa chichumate kunyora chibesa cyo kwenda na bena nyare tari michionzi ndionzi kunyara kwa afford kwanyara kwebu akantu mne elon bukujeruka elon ndaonda tewe grant onyo na sirire zerine sira bakachakane onyara kugenda Ense ya mumbu onyara kakonyara cha kuri mushara iranie sire ya irune fund ya youth ambia muna sana sogo ikase studio ya Itoma Koli nimetentu chigosanga mange mwanchumulie naganite komanya anene mono ekeramo konyorera abasaye egasi baenda guchichinse chiri chesiko at least ritkoliyale no chigotoeresera sobugale na kimogokore procedure yonsi na kimukuriyelia maslahi y'abantu bali bakiri guchichinse chiri chesiko gali tocha sore mogoi ase kyombekega kya youth fund abasaye twarorera bange babere bakokonyeka kora kwanerango sofa chi project chiri mwabere mogokora mwasirira abasaye ngai sofa baikire ase abasaye ase county yetu ya Kisii tonyare ko bwatana nabo ase abakora mangane biashara na unanda tebe tuakore n'abasaye bange nabonda rwe mefano mekeigo kubategana na kwambuli so mbale abale tuaire before tutaraba nko ba ngonyara ko tole to ko bafundisha bamanya na kie biashara bigokoro because itakata ne biashara mbiri ko bulioka osembi ko genda lioka so gutatuara chibesa abakonyora na mafundisho akarabata bugati no ba na batuara chibesa konyana biashara ebibi konyara gukora bia because ase biashara ngende tokoro kana ogocha gwe chibesa base cash flow na bora nyore musayo tamati gukora marketing bia so ama fundisha leto na kerto ko batalera nko bakonya tole kumanya gosen kumanya tole ngai problem ile se biashara twanyara ko advice alafu kurwa uto wali batagete tibasa to ba korre biashara hiyo ndo mfano mne kiombenkero kia basa ige ko African Solution Technology bubarega basongo lakini batagirita nyecheki so barabuto batagiti nechibasa chinsi nini siko kwa 50,000 tukaba 1,100 tukaba 200 tukaba 100 so chance pito abaire 1,750 na tibesa tibakanyara kutibeka se biashara tukaba tarera kara wati mechando botambe ngo ngakira baresim tuarana na kitoko bakonya bune serikali singinje gasi serikali no koru libaga gose environment iri conducive erinde abantu banyara kore biashara na se this particular matter abasaye banyara kore biashara byabo na ilina banyara korosio bonda na korosia amabageti gas so lero iga na buo ekere county serikali county yetu ya Kisii ya gache factory ya matoke bakanyara kwa apply mna universities na nde bakaegu factory yi na bakorani so abalemi bagusi babwate chiro asingenzo babwata samatoka bagochi goitera se support yeto abasabu boni gogendo baligete abasaye bande mona abasubati goita ni 31 bakoregas bagwakanu banyora kende bagenda nyumba so kwa role pina tuachakire ase yi na bakorana na kitu chagete gikundi na
chibesa 50,000 baibwatire buya bakinire paka bono babeire batware factory nene bakolika abantu 31 na kochigoro so iyo tokoroka through bottom up na kito bekeira se ministry ya SME na cooperatives ilinde tokonya serikali korosi ama bagayichigas asaba sabaito no mfano onde na ande mbaro boy goto chagitine reform sin bagachake saiba aba saya abeba kwalta mangana ya ICT sakerto aba reform sin bagabeke saiba koru bu bakara opportunities njira se school baka register company baka koligia chitenda chioko kora branding ye tibach tie school baka nyara school isato ande singe barenga aba saba ICT bakaligi bakaligi atenda yogo service ti computer za school baka nyara school ibere koru abuna ande bakaligi atenda Nyamira County Assembly akaego bakabeka mangana goro ku biometric system ali second assembly karo aba shimio baito bakandali babege kiara egisirike goka ose aligere liobosio egisirike goka basoime korugabu na karai taisaini bado bakaregister college ku citizen college yere main branch gari Keroka mbagwate branch endega family bank second floor so bakanyara kosomia mangana abasae amangana ICT kerto narengo last konya basae gwetani tiri wiber na 500 basomi gwetera se college yeyo ya citizen college so chiko chirone chingie chire mangana yo kobeka CCTV mangana yo koro website ya programming igongo konya bare through that initiative abasaya banyora skills bakonya koligeri mirimo ya mangana ICT so na barabu boni gambali gite ambabwate staff ya bantu baligite abasa ikomunomo so kianda bari bagosomi na babere bari bakoro support staff so noroje egende gozakana 50k onega baligita staff sabantu bonsi abakuri merimo ikomunomo so nabakorana egasi ngokoratole nande ntole tiari kabisa akobwatana nabasae because abande bari bagocha kwanyora mbatagiti pesa lakini batagite bategerere andarenga yime chandere kwa advice ndekera kogenda kwanyora bakori gasingie igongo baruserie kobia abasae ba Gusii aso kubwatana na barabo kuhakikishane batakire biashara bose bagenderera biashara ambia mona sana segasingia mogokora ambia mona sana mwancho muri ekingikyo gendete kubwatia omorubiri obwense obonchire nigo tugende gusanga nere mogoi korwa Ense Youth Fund na boigonto bwate Jail Makori korwa Ense National Employment Authority ndate tenda sere nerara totebinga Ense moya bongikerie aswa bagokora agwetera National Employment Authority International Employment Authority to kore into bitatu binene entangani kuru public employment services mate muno ato sa kwana kero monta cha kero kore biashara na bara atwara chinguru chicho konyara ko kondisa ko soko akano muntu kuru ko human resource manager online to National Employment Authority ni to bakonya konyara korosi onye formatted payroll twanyara ko bakonya na kindu kuru ko employee register korosi wanya kore kutoa employee returns chao mwaka na nekere bakonya kukina si biashara bya batabate mu kirasi kiwango na ndikutwara mundu kutukuru kutoa mu accountant na bintu mnebyo in one way mna mogoyate aba itose ne serikali ntoriko ko amabaga kurwa mabaga kito korosie environment ingia mabaga emirimo yatuka so nabako jaronye kyombi ya kirase turi gose company gose onye kibiashara ibike bya kirase turi tabuga expertise iri komanya tegento kaneti neke akine mesa koranyore mnabona chisako chitwa kora chibimega mu Gusiga barega bamanye gento baganeti ne bookkeeper
banyare ko batebi records yaho na kichigo kino lakini ndenda ndo koregia kabere no kunyara gukora umuntu madero school cheto chiko somia abantu bibi ibitabo wasoma kwanyore degree yawe ya journalism kwanyore yawe ya bachelor of science lakini kwa kugocha ko so echiroma echiro yemeremo kwanyora meiteyo muntu chakurira na chite bake university meremo teyo twakore ndo gukora career guidance and counseling twanya ko tebya no nyego somete bachelor of science in law oze go bachelor of law bachelor of law menda computer science ya gone ya very digital ozegenda no nya GAT menda skill ya ICT so that ko nyare ko swase chiro egi gatatu ya gukora ne ki foreign labor migration ko babantu bandi kuchi meremo Kenya tari ndugiza na twensi so ngoya tori twatara ke twatari Ense isko twanyore meremo ne karo that is one of the areas to partner you a youth fund asika twanyore meremo iskari twanyora bange mbari kunyara kwa kana banyuko gore passport iri made serikali kwa kana shilingi 3000 osefu ne bona ntoko chiwasa tini meremo ya sage nza ko genda ne valid meremo ne mia tomate bondo bantu youth fund wari kariube uyo awo no na ngonyore meremo Ense kurukiga monyare ko moya elo ne yon ka genda kuri gemere mukoseri se ineyo ekyo neba gukwana ntubate service ya kane egiye kuruku se labor market information tokunyara korora echiro iskaga echiro yo ngi abantu bange bategete bari echiro bakora ibiasara mantu kaina kibatagete badeta ando korosi chinyumba ese chomba chichikwa gachiboneka badete abantu bokubika machichi plumber chichi masons toma ko information yito kubatana nebiteri school chichiko somi chi polytechnic chi TV technical training college chi university na wanto teto cha kore research na Kisii University in the next this financial year to chaka 2023 2024 because ngori vai vari curriculum ya so that manye karbo ndago so migwe chesu university paso mie course ira nyare ko gero munta so echira korenya ore mirimo almost immediately so na bintu bineta okora mna National Employment Authority chi product apart from yungo ka tore referrals mundu na wagocha immediate point ya kwa nyoro so chisa mchia ya chi kunyaro nyako mubika chiro umuntu kwari kwa umuntu yakorete business administration watema como encourage ko ndito so biasara wote bateta bwati capital so that is when another area we partner with the youth fund kwa kora referrals kama they know biasara rio cha 3 million cha kera nyasingi kubire ngo bwati mubuko wote bani bwati 200 do cha kwa ni subuti lakini orosie bank statement okenda santu youth fund bakwe so that is what we call linkages and referrals but it's not one of the key mandates but this is kado koregasi kado practice indians nyara kunyora kero muntu kero abantu banyure titata chiko kupana do chiko ko affect ya to kore referrals endo kyo monene kyo muhimu mono na basaya aba banyare ko swechiro babe productive either through self employment or say formal employment ambia mona sana Joel asiga singe mwanchimule na rogonte orarigererie kamera ya sinini biyamona sana kwa bere kugo kwanera chi project au mogo korabu na inu National Employment Authority ngwaba kugo kwanera asensemo ya foreign migration kero kende na kimokoligereri baka kumbwata nga omuntu na batoko morifa go chense cheska chiko kolegasi tubwate ngokente tangani tubwate to capacity building egetanga tubwate egetaba narete copy ncheti studio ndo wenzo rata ko cha wasoma kikuru ku foreign employment information guide ekunyara ko guide kero kwenda Ense yena kiyo kanda kuchio asto kuchitwanya ore mechando mono nataka kukwanera ngeito kutuma baspati aba chokorega CEO tokoro ko house managers ko house helps lakini local tukubara kabareri ndubwate program ekuru training ekuru ku home based care ekuru accredited na National Industrial Training Authority you're in charge ndubwate curriculum developed munda kwanda chibikisa to osomigu na kiacho kokorega si UNC Dande kerto akore kyu nande ko kora background check to manyu monto ekuru sobo na ari na bate chimbu chingi atanto baze ko be mbega monta chiko chikura nense abandi siko ko kora background check yu nande ko kora background check ko kora both ways to check ko to gutuma nense to gutuma guchi mere menereje ni no muchi no karo to makotuma bantabu omate Ense ya credence ne bwate embassy agendo wote makotuma abantu asiense tu atwari ko igwana ne serikali Ense nikina ko ka bilateral legal agreement kato akore ko tukyo bu NSP to make sure muntu yo chire Ministry of Immigration so ibe passport genuine and they valid and ndundu niko kora
otuma kuri munachara tura abantu license bakurukuchi agent munachara bari license na into, so you have to accredit onde wense wakore biashara hivi yoko tuma umuntu Ense isiko bakora book inspection NSIS reports background ya bantu ambao bakora human trafficking because it's illegal locally and internationally. So but we also regulate bali bakotuma. So umuntu yako enda under the agent. Yeah, some of them goes through the agent. Yeah. But in Chiro to kutuma directly we have an agreement with the UK government kutuma chinas. Yeah. Bakora matemu officially, batuma kora matemu officially, baba accredited, batuma enseri. Enchira to korega siento bwate system to kuruka National Employment Information Management, National Employment Authority Information Management System. So wengi kurukunea IMS. Yeah. IMS ukoenda kwenye igoro mutandari kwabika details kwa rosie profile yao, weka details yao. Egetanganyika kunyora se profile yo kunyora access to UK. Kwa makonyora chimerumira available local na international. Yeah. The other thing we do is nonyaye ko tende kuriko muntu Ndizi tibilete kurika chi journalist 50 tubwa chinga kicho kunya kotabya ntoreta chi CV cyo ichorere 2000 abo guchase doro totebi totete kurika abatangazaji batano muturigeri nduto anyara kurangerie advertisement yeyu twakorega sio Gusii mwa ni background check twagenda sasa tote togira marieta ya usemba bate criminal offense twagenda National Examination Council twarigeri go sumuntu nasomete school ya goteva nasomete twagenda graduation list baka ndobete graduation list chekere university as a website portal yeyu twaro muntu yaro na wate degree au kwana and any other thing that you want us to find out. So by the time go tumero muntu kwenye kasho wasaba tutebe muntu yo no muntu wate chimbu chingi ora ko koregasi alikora kwa nyora nyo loan ya youth fund tanyara utamanero atosaje kunyokitoro kanitisira yae. So asensemo ya ata singa ibako chabaso ime data to kora bintu bitatu egendo getanga to kora is we do referrals. One of the things we do is referrals. So nabako nyoro muntu goche immediately ada etemeremo imiremo teri gotoka immediately to to chake biashara. So that is kwanyoro wanchire gento keri gotake biashara. So I'll do that referral ama tebi koko nya kora yenteke enda mukwane natos au konye gosono in a few months wanyore kwanyore chibase. That is one. Ya kabere ka to anyore imiremo ne risk ari to asate ni nero muntu apply ro irubakariru ikarime imiremo yako yanda bosa twakora referral again to the youth fund baba funded bagend. The third one is we also pick up on their clients. We are in the process of trying to find time to visit the factory yate baba koribere mawasasi na moja togenda tubakonye korosika ruku employment register. Yeah. Tumanya abantu babwato mbarenga skill set kibabwate kisemi chabo ngaichigete kwa kanira babintu na NHIF NSSF so that krea ko remeremo welfare yo muntu yuka ko remeremo ese factory yeyu they taken care of. Okay. And twamanya uyo nabo kumurika permanent and pensionable ke factory yero nabo ko remeremo baka chiga kyo cha kurita na ndemo bekire pension ka cha kurita nera achikoba ka chikwenda ka atware gantu ka kya guchiraka. So those are the things we assist. Na kwa na abawe college we partner with Knaudokwenda. I'm seeing an opportunity for two things. Aba 11 bari igete kwa konya atware register ingia na kabere aba training 2500 no bago cha store so echirezi yemeremo to bakonya kuri yemeremo bakonya kuri yemeremo baire skills echi tari once baranyara korosia college mna baranyara kunyora mna bone we are looking for cashiers in Dubai bakore tight to ate interview kare ba ere via Skype or via Zoom. Yeah. Bari bakonyara ko graduate no chite bicha apply. Abakonyara babiri batatu bachire igo twakonyere oyo. Kero kurigeria mogoya sensemo yago. Maybe gwakonyera umuntu alone. Do you usually give the grant or the loan? Alone. Moiro monte loan uchire maybe chinse chiriche siko uchire kokolega siororo. Na kimogo cha mwanyara ye loan no back. Ekara takira kore meremo nkoa kore mitier back. So because again na vasiko gali bado no mokenyari tadi ko bera limire ramina so ntonya kora babwate problem ko remit back because monto basically tabwate maybe tivesa ko linendega kwa mokonyire osoiro konyara tivesa so nko kwa kanutire
Intira tora misa. Dia moment retu it's Kerubo ntako nyore mirimo utwarari gento kikoro kwelo contract. Yeah. Most of the times abantu tukutoma gotoachi contract chemi ya kebiri. So loan yeko amne check of loan. So yeko ba next as payroll ya. Onde wense kore mirimo ndio asikuwa chire. Kororo nyeti TV chiba gotangasa we give check of loans. Yeah. So kwa was entry agreement, the contract part of your contractual obligation, employer, the employer that is giving the job commits that monthly, ninacha chiri visatu ose isano. Singef 100 cha youth fund chirane, asimitinyeri. Matia were 18 months. Because na nengo kwa turenga kina hayo chiko settle. So I think it has a grace period of 2 months. Kwa ikirari kwa motenyo ya mwana yo no komanye Ense rio kavere. Ya tatu kwa mwaka 18 months before your contract lapses. Watifu muntu yo chiregali maybe otwere totebe complication. Totebe and maybe arware tago sustain claimant kiagale ira negocha Kenya. What happens? Every loan comes with a product called an insurance. So at times you ndriko bangira muntu mabe and Ense twensi mudogendo turu kumanya no Kenya na bukora ri kuje busonga kuri gutare ge bibi gutumanya ore kwa tware so loan products nyingi to achire insurance and at times akonyala these loans are pegged along the employment, that the availability of the employment. So the employer desperately needs the manpower. It's the manpower. So at one point we'll be able to recover the capital invested. Nkonyorora abantu bachire gochichinse chirisi of course mu abafandiri bachirororo baikenga kigete maybe the environment terabankiya maybe according na mwakoleto botuki the nini maybe information mwetu the environment yenda yaba hostile. What happens? We have one toll-free number. Yeah, labor migrants, whether you went through a government process or say process CA agent. The number free. It is part of the booklet that I'll give. Munda kunyala kwa urumumbu arioteva. Nimbwate mechando. Na letari kigioka. Ense keyokere ense ne bwate bukurumi bwaye. Yeah. Ndo bwate bari bagutokoroka kemboi ese rugaito ya manganda yekorika muntu uri kuru Kenyaga na agent A oika mumbwari onyoro yo munga ine mutabiri sukakurwa njungo akane chinyinge gotama onyore mechando as a personal experience kuru Gusii aga na nyare ko repatriate tukoroka repatriation na nyare ko repatriate 4 people because tari wachakwae onyore mechande so we try to ndobate small centers in the embassies there wase chiro chikuru ku retention centers orusingumo choya koremeremo ora tu retention center yobere matukave omo processori endege widanaka as we speaking through support okonyora from International Labour Organization International Organization of Migrants IOM area UN body that we are doing the korosi ntukuruka repatriation fund so that no agency chiro bakwa kana license kwa kana chiba chinyinge ntiringe okerwa kana kana license yo gutuma bantaba we also want them to be depositing a figure of 1 million pa off-take neriko irukuri kwa mu so that onyo bantu bari ira tebe ne mojo yo moto ari mechando turikuja kumurigite turiko wakanero mondo yende tokora chirusia se fund twamutumira tomo oira na Kenya so it's work in progress because baketora machiko and they operate outside the law so tubate machika which will govern that so as we speak right now we are at the level of task force korosema the policy that will inform the legislation which kone bunge rosirichiko mbia muno sana nditora gwatiraga butora soso mutima komuke igo ntuchikwemanya amange nabora gendo montate benga obone contract ya maybe assign team ya kebere okoliro mwaka oyo mo maybe atete go terminate is it possible goso irune agent getatete go ikaje a change agent ntuchikomanya amange antete toraso aso mutima komuke igo mbia muno sana mwanchu mulire chinga kyogenda gusangana intwe imeyo morubiri obwense yobonche resta genda kwemanya naki asense mo ya National Employment Authority bakobwaterana na youth fund asoka nekimna abasize kogali ankonyorera bale engele yabo yakera lituko kolendo mwanchi mulite turasoso mutima komoke goto kuirana ntosange amange Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii
kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bu television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasure road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelahire nigo turaikasure iyo tokoma nyigo rugimero birijeito abara yeba Ndizi TV nabo igumirane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musekigima chitariki ya 2025 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja Moja tukorere capital iranda boat yumu Kisii neri tukori kubwatia chitariki ya 2025 nigo turachakire imeyumu Kisii Ensemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu n'umweryoje tukorere imiyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusi. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa.
hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic, ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy, so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto yo makare mu mugundu. Yes. Endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo weya treasure aria subi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umorizio nyago koranderio omundu nga Karu Ense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene aria nyareko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri gwase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 3:33 na byonsi na mamentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
weekend yatabwati umurubiri urumba tari weekend abantu bonse piko batabinga enere show na mbemo esho emo kabisa esho ya rumba kitoko Mana tambe Yesu baba kata yena niye Bashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandamange Jeba mwenyewe wayo na manyomo na muzikio agano tukutura chipanda awa tuabina rumba okwe miziki ya kala na kwe miziki ya mebo ijisukuru Uriyo rumba, chilingala, chizilizopendwa tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi eli yakare mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi oine tomanyete mono orenge umusacha ase abali bachage tumusiki rumba no tujitwamanya kurugagu abantu buna babo tabule buna Kenya babo Daudi Kabaka emisiki menge myanso misiki ya kelero ya rumba na kweli ngala na kweli pen yuspevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pi inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nevenenusu tokiria maberera tokina maberera kira lito rumba imeya Ndizi TV ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goika gisieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mizigo ya Canada ni mizigo ende ya China different types utariri imiyumu Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba 2 na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story customer chetu on which bill baguchakana barobu especially abageni bali baguchochake biashara kutomatole mizigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange omurigereria bo television ya Ndizi chinga kichiri kwa veri gukukanya buno niko chekiranire egete nikio na mbeye mogitize ya Ndizi TV niko kirinkira guchasuri road show yoko nigeria riro bari Gusii nigela yire nigo turaikasuri iyo tokoma nyiguru jimero bilijeito abara yeba Ndizi TV na boigo umerane n'ababuwatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twibisa musekigima chitarikie 25 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwezemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo daraja moja Tukoriri capital irenda boat yumu Kisii neri tukori kubwatia chitarikie 25 nigo turachakire imeyumu Kisii ensemo ya daraja 2 Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioye tukoriri miyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusi Ndizi TV ubwensu bw'umugusi
mono sana umanche muri na ndengo kwaligania ase ntundende chinga kitogende gusanga imiyumuro bili obwense yo bonchiri stogende gusanga nabagende baita bali ase studio abagende gutumanya amange ngakibagende gusira abasaizi kogali asoko ene kina barabo nkwenyorera bale engere yabo yakereritwo kwendo manche muri ya sense ya Facebook asense moya Ndizi TV News Digital nindo che Teresa Kerubo agateba watching live from Nairobi Donimbia mono sana Videlis Kobiro agata watching live from Nairobi tuko pamoja agata ni shabiki mpya akorukwa nickname ya akorukwa nga Sergeant Videlis mbia mono sana karibu sana kene kigeteseni Ndizi TV obwansu bomo Gusii na bigo Teresa kemuntaga tebanga woodwork Fridah na wageni niko ndani na wasikiza mbia mono sana Morini kwambuka agata watching live from Egesa Kisii town mbia mono sana na boigo Teresa Kimto bado nigakurigirite kora chinsemo chirichia Muranga mbia mono sana Greenwood Zabuleza agoteba keep up the woodwork mbia mono sana alafu ndobwate Dakida Kopa agoteba keep up the good work mbia mono sana hasbali mugende gutubwatia asensemo yo mutandao asensemeria Facebook Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News kolende ntokende kwimanya mange anene mono asaba sai bali bakwenda gukia sechinsi chisiko na bayigo gukora emirimo yabo wetera National Employment Authority hakonyara ntara bagingo so asumutimo komuke igona bagingo bodi ya jaili asensemo yae Oranyaro Musai asense ya Kenya osainire contract ye miaka 3 aike gali arolenga egasienengia atake komenta ngakiko chiaba kere employment contract gutwarire leave so to ko encourage kero contract ya lapsiri by leave iri na Kenya for 30 days batimuke but they are allowed to renew their contracts onya nyori mere mekomokonya ngiata nyori igone lazima ire nego cha Kenya go encourage na ata watu kutana ko ba sigeta batimuke touch nyori ndo ku working fatigue it is normal nonya kero Kenya go ikire no wenda gutwara leave ya 30 days kero mwaka so it is normal otimuke but onye kako nyara ko work tia kore mere akogendera rioka yote ba ujana ni moshi usayobo basayota ba grupa wa enorbo Gusii jogo igwatipa nini para I don't remember it so the most productive age yo montonde bwensi no bosai between 18 and 35 that is the most productive most so yes chikoro labor intensive work to encourage mo to create nyore onyo wakorete ga na masonry plumbing na yanya ari kwimuka pipe simiti kawe ka 35 kubaga yachake korosa acha kubona ko mystery so it is good to encourage kore mirimo so long as naira tware retirement benefits chingi ya chichiko mokonya matuka mutu no rio tete go terminate contract ya maybe miaka ibere yetaraera termination never a contract never a clause of termination there may be reasons health reasons we appreciate that charo anchero tiga but remember dichikorigo taweiga abange bakwenda gwitira chi agent so tukunyara gwakana bo ndani mitinye bire mishara so kunyara mitinye ri metangani bire onyari gwakana nya agent ya mwirire onyari gwakana de tukunyara ka processing fee so after that na after 6 months aro na rosire koiro na mapirana anda kritiri musayo ndiri bagana ragende siribere mero wote badai urarose ibere mero bakevo yidvan bakevo atus datigarero baka yidvan ya nyore mundo monga ata stiango to saya sense mayago yidvan kwa bere ko konya basai kuruge gasorbo ngorwa Gusii anto mete elon na boko imuki oende binto biende bikonge gali mutugali akero biya kongire na kimongo cha mwa handle chikesi bineche tutara chasa ogokonga ngo because tawata kero sabali okore biashara okore biashara ne sabali dali gento kialimo so nakio konyora mna youth fund tualigirie mikakati yo kuhakikisha na bintu mnebi biri gokoreka gosonya bigokoreka bibe ebike na kiagera toka partner na university ko Notigham korwali United Kingdom
tukarosi curriculum eyire gokonya abasae bari bagochaka ebiashara bari bigendete gukina na biri biagendereire so goetere curriculum etagosomia abasae practical skills chiogore biashara and twatwarire go implement very those practical skills alafu ase biashara ebyo specifically twarigere twarana abasae bambe bwate obumanyi kore biashara ebi tokonyora mbabwate bamanyi twarigincha banyora obumanyi because twagotabana okore biashara asege mono be gesongo bagotana risk takers lakini tokana na an entrepreneur tali risk taker ya koligereri ya kora mono liwe gesongo timena ngo obekase Gusii bagotaba they take calculated risks yani asenjerende ko iko understand enyo gotuka chingoko ngoko kichuta tuga vaccination no manyete mali yako kichiko ego alafu tingo keji echiro ya enga yere karo kwa manyire nga yere alafu ndagera chikoli kiaski alafu faida ya ngo chikonyora kerengo ke mune chibesa irenga so kero tuaba konyire ko understand igo na ko keep record sengenje kero bago spend batakero keep record na ande kero bago zago kero bago make sales ba nyara ko kolikanse yaba konya ko rusani barana baro siri faida irenga batumekira irenga baoniri faida nero so ne ingo bakonya tole kuruli tangani okora manganto koroka costing na pricing yani kibago tumeka nande igoli kibara oni product yeli osegenteki akerto abwate sirigo ne bintu binde nakobasoma kabisa ba yemangana ye obonjoreri tuamenya ko bachi besa so na kitu taliko chakira ko bachi besa toko bachakia se mafundisho na egekundi keroke registered eba apply watu saba tobaka red training wakana 1200 kuchese kiganja kia youth enterprise fund kuruabu tuamenya kwa egolibe galigo chakobatarira na kubasomia so asenjere yo tonyare gokeye possibility ya default na ndekera tu abafandiri ngo ndoriko bafandi twakira nko babwate tole twagantwara na chingo ko mwatebete nyumba ya beiri anyane chembe bale ko gora bagole chiombe arafu ngolendo chirobia elinde twanya ko baikanga because ina regazi to after funding twakora follow ups na ndo twagenda ko bafundisha na ko ba advice elinde biashara ibinyara banyara gosuka kurwali ba kino chigoro onye for example bagokora amangane ichiombe na ndo twabakonya ko ligero libosio ba focus ba na bona amabere tokone ngana kina ndo tokora elintanyore chibesa zaidi kwa mfano na bekiombe kwa mwana yatara osiama vera marurana elinde toni because elitayem kogorwange siringi 80 lakini sikorurani mavera aba maya elite mona be eko na zaidi so na be konyara cross maybe paka 1200 so additionally na wakonyara mentire miegoro ko 80 koruabu ekero basaire cross kwa mfano yogurt and tu abakonya go focus tu abatebono tutake kubwatana na ino tubaira sa KEBS eba kore certification ya test ya product elinde liba moko ni kinyoraoka elinde mo expand chire ino nyora KEBS certification to na wato kubakonya go kwana ne supermarket elinde product chino mo irororo mo batabirenga mutakete supermarket ibaonerie yogurt na baro babega ligo liriao babaonerie chino babakana chibesa chino korugabu so tirozi bana koruko gotuga ngombe na konya mabere bachira yogurt na kuruya yogurt bana ba expand ri chiro yabo
nase njire bono abokonyora basere kulikaba so nabata konye ekiombe basaba sai gukina igo tu abakonya ko refocus na kuligereri gosio elinde ntonyora bagutuga chiombe korurero mambi na mambi na mambiende osonya bagosone bikoroto basone bikoroto rero mwako gote nando konya bagosone bikoroto bibiri so nko bakonya tole ko focus na gukini their revenues so as a result ilikuwa boli in case one shida mne yabeire maybe challenge yabeire ase chibasa kwa kana nko kwanira na tuli na barabu obviously nere open and nere friendly ngo tukwanira bale tukwanira tuali gichinjira naki problem yaberega nakitogo koreli inde tunyare go munyare go kana tibesete so tuigwana yani se mononde twakora rescheduling of the loan payment installments inda munyare go kana enengeyo wase omukopo yo so netibesete yanyare go konya abantu bange sengenje gero go chirigereri interest ntibuati yani interest ase ke kusiti anta bego yani ndoliko bada interest ikero chire chi group etoko risk management fee ya 5% yoka kwa mfano nye group yako 100,000 tuana child chiri sana 10% ya 100,000 chiri sana group ya nyara 95,000 akorre biashara akano mwako mugima chiri sana seto 333 so nejiba singia na ogende sako ogende bengi so asitayora nyore chibesa tabu at interest nechiga as a group bien bona sana ngora tole biombe binge for example kero montasi nyirugwa kana pi maybe onyo bwate project ili biombe bibiko ekiombe kike koimuka gose officials bekiombe keli wenda maybe baoni chingo ko chiri bayira nchibesa chiabo inu mwanya ko handle cases bunecho maybe ke gwikira bunga kimoko nkimorakole bone chibesa chikiombe yani chingo chikiombe obo sakora bagotebeke gusi yani ndio sakora biombe mbiroro twararire omuntu kako imukie loan aikasinyugwa kana ebakwenda bachikumusakora inu arasinyugwa kana pipipi ni mete toraikera kesi unecho arasinyugwa kana pipipi ngiorakole ekera basinyugwa kana pi entere manata bene yoko bakwanira because as that repayment now you have the option ya renegotiation number 2 ekera asinyirepi okay ndobuate channel ya chief abotoko bagwati getera ba chief ese application form weli eba ko sign ina mu chief ngote bana batabani bamanyete abasaya aba bakorubone naba yabale bangere elone so tokobwati arafu twakwanira na twaliginjira into nabara so tobakonya koliginjira na kibago koraba bachiakana ekera yasinyire kabisa option ine tobwate no ko list ya CRB ano matekera ko list ya CRB go kwasaririe CV yao yoko igendere ko chibosio so because wana isokotoka kwa CRB as a youth fund ogenda saving equity mbao kwa kasonye ko bwate loan ya equity kero ko tsamuna individual tokora ko irete maybe omusuari silingi 500 ande kwa ile miaka yebero tanya kwa kana utaita toko 100 so basically kwa kana you are a risk investment so mbuya toko ni currency abantu baito nekero banyori tibas because konyora tinga kizininge sababu stali kwa kaneru ekero konyora abantu babiri batatu barabakora ekero banyori tibas maybe babagana kero babaganiro ya omogendo gore suti ando gendo akere omubere pole kwanza lero bunere good friday nanda
Ndagenda tewa ya wana muna nanyoli muremesa iga leta vile tulivyo osalie mesa abasani bamotogi so konyorana tibesa tiarenge tibiashara tiatumekire ase ebintu bitari ase amangana y'obonchoreri na kiere toko basomi na tibesa kero banyorire babeke ase gento kelige korosi besa yani nanda senjire ntoko tebana kero tibesa batakere ku understanding eloni nebesa yabande nebesa iya obuye bwe eloni nerina ogotumeka besa yabande akorere biashara anyore faida oira nelia manyene so loan tali besa yao so ekatwa ko ile loan na Fridah ekero mumuro mina wadena no bwate tibesa bwo nkonyenda kana school fees anya twa ko 1100 otakire school ya fees ya silingi 1050 so basically to bwate besa bwo kana school fees so no bwate to bwate singenje tio bwate ne tie loan stakera ko re biashara kira osibesa chinde so tutakere ko passive loan na negento tutakere ko tumeka elinde getarose litibesa chinde lakini dali yokoli so loan dali yokoli to wese ko sa ne lichigeri mali loan yagatana naki to wese ko sa bachibesa wese loan ogandoli because injije chikobole gwakana nane ebugatarere na aba bakwete na baba ise ko chaba gusakora na baba ire getanda kidio korale ne proverbs so mwanya getinge muna chikabira chinde chigokora muna abagikoyo abantu bali wa ku Mount Kenya chibese chibaya go chimogani kabisa bache bikundi bakuchikorere biashara bakana bairani andi basabe chinde bakana na kibanya aliko genderera na gutware biashara binge gotoetaniga into ase Gusii igona into igatoege bagoteba nengere engie engere koru boko so na ndu tiato eki bali bande tonyare ko igendereri rinde muna Gusii egesago kya Gusii ndo tigara maega na ndu tonyare ko kina ago ikine muna Gusii mbia mana sana asensemo yago Joel acha seto tebirere kero bachakire project niko bako kore follow up bali kabise project ene ya succeed ringa iye ikire no kero mu create employment opportunity ngokora mu follow up nauna natawa we do career guidance so we don't drigo korera ento gato yango ki kerpa iru elonto basakwana mu bogani tukira ni swali kwa mburi ndobate ndokoroka career guidance and counseling kukonyo mondo no nyekere gwaswire chiro yemeremo ndokobekire yemeremo labda aso okwaswire chiro level yense na labda ore plumber utema todo bote bono kero kwanyorire emeremeye myaka ibere tema komenda ronye skill set ya wiguru ogana ronye college of mente skill ya onye joinery ya plumbing so we do career guidance and counseling and we to travel na safari ya oya ya yejisemi na ndi ronye kero ko create profile gari ase a portal yeto what are you entrant a new applicant so no gendo nyo ndoko digirie mere mo yesa odio ke nemi akebere oira ne Kenya you will come back and collect ndoko employment card kurwa sitori yo ko indicate that ngwa chieto kagenda Saudi akanyoroka igasi yokoro sikau ase kawa e barista lakini tutaidukira na Saudi na ngote ngone hoteli nene Kenya ga oino muntu kwa international experience okoriga Saudi Arabia so hoteli yabo onyo saviri aba Arabu ga na basungu ga basungu na bakunyara korosirika very a big standard so we do those referrals also we continue to monitor as you grow in your career usanonya kero kwa ina ngote bono ligwa chitem na skill labor kana onye utalii college chiwiki sato nyore certificate yani ni goseke no maide go korosi kwa chikwa kore practical no maide korosi plumbing and okora matemna nita onyore certificate yo koro kiuma NP no buate on skill training onyoroka on job training ugokoria matem through a partner ite kurukunita National Industrial Training Authority akoria matem ayu ya ko certificate kwanya kwa a new employer ngwa paka watatebinga before monto aende gusene chinse chirichesko ngora ligere muri ngo twara muri ndu mukuruka nga background check kirikende mbara bya bako bakonya kuligerere background yo monto tu kadokora background check to work mostly na
antu ba Ministry of Interior tuchakira basikari ko waktori na chiefs assistant chiefs Ministry of Interior no bagutoka because uma tanto okumanya na bamata okumanya ku muntu uchakira kinyuru so I think mo chief ori nere ngucharo burimo mutureti oe mwana nyarebe na chida kanyore nyimere mu Saudi Arabia ngoendari like mukora chimbu chiae so that mo chief ori okurikira riru na gikoreta gucha story to mayango abwate yu na also nguchire kwanyore good conduct clearance certificate kurwa sabasigari those are two ways we do background check for academic qualifications tukutumia the relevant authorized bodies them na KCP na KCSE and ba ko certificate na ba National Examination Council so mbabwate portal yabo even at times go kitoronya abantu bari batete kurika nchiba so wakana chinganiga kwa manya certificate ye na yari uzana ni grade na KQ for universities chilichile Kenya we can ask them directly to get graduation booklet for those ones that are international to what the Kenya National Quality Higher Education Quality Assurance nini na tukurikira tamatega abantu batete kurika mbere mugete to verify academic qualifications cyo muntu ya that level nabako nyara chi incident gete wata bikunga umuntu no muntu bwate chimbo chingi yara kineke gali asari ngiyego chigia korekana aro tabio muntu tukomanya nabako tabigo muntu na bwate chimbo chingi yara kini along the line of our character kujoka character unbecoming so and at times mbwembe ocho tware mbwembe kera konya korigasi bote batori kwa kora assessment uma de kromonta kora magosa no employment agency step intana no ko warning letter step ya kabera ndo you have 3 strikes ko warning letter kakero etandrie strike ya katatu mwa sanza mwacha kuigwa nkikego era kora magosa then it becomes a breach of contract. The contract they have terminated. We don't have one unemployed. Oba deported gocha. We don't have kucha ke. Tuwabiri tokorora ase chinse mochinga abantu mbabwate notion elinga mpatiti kwenda chinse chesko because maybe bintu mbiroro bya very big happen. Aya sense mo yagomete kwaraberira ase obokoleri obwase gikege tambe. Maybe njora kwanira abantu batwale na indomo yo bwokogenda chinse chiri chesko. Kendo kora surveys tukonyora mna gusiga at the level to the baseline survey to the last financial quarter last quarter that is November September October November the percentage of employment there at 72% and you talk about the baseline survey at least 3,600 forms in sample areas of 3 sub-locations so tukanyora roughly it's sort of a very quantified data that the Kenya National Bureau of Standards ere what the mandate ko kora research but then kuda kora to sample to anyora chi form refutatu to print ko ira ichi genyoru keri to ira kegogi to ira kegogi suneka division na Magenche. To kuna 3 areas of Kisii and from that sample the data analysis will tell us to what is 76% of unemployment in our community. So it's a very high number. It's a very high number. So to encourage abantu meremoteyo local. Meremoteyo Kenyaga mnaintuona to yara rural urban county. Kisii both Kisii njeko kolega Kisii na Nyamira both Kisii and Nyamira are rural urban counties. So actually to what chief factor to around 9 or 12. So ndobwati as one para gemeremu. So we tend to encourage them onye to konyara ko migrate lebe to nyire Ense ya isiko bagenda bakora emeremu. Kele yons ke gotuka se community ngotwara kiri amagosa. And then to dwell as amagosa you. It is ngonya gotebe kesi kiri surface nene ya white. Igatware kemwa ndorigiri kemwa kemwa ndorigiri eba. Aba nini aba very white the twarengo sango on the side litwa ko tava no nyenche ndabe encourage moteri na rukur kumansango I know him and promoting him lakini I was touched kana gotero kwa ko be create ko ngendiga ari kuchikasi agaikasi akanyora umwana nyorete bad experience kagukina through nini na ndio so butaka mboro mbwarengo wakanyori bagakaenda dada ko tubya kanyori gasi oboreri Saudia mochio ko cha korokana abana bagacha ko nemechi nyomba iri gene gatoka mwaburi tukuritangani it became encouraging and so
if those opportunities are there ndobwa bintu bingo babire yatutuma abana baitu baturetere bayenyorere na bera benjire moyo kwetha chibesa chinke chikonyo muchi onyere na rakwira na kurwari after imyaka ibiri anyore no nyeka course kandi kaketari na ndo onyore international exposure you know nye graduate abange bata kunyora unda agosoma kuru agosoma itiro primary agende Sironga, which is a national school akore korwa Kisii University, which is also a national university ari ku Kisii County Assembly no mwana yo kore class 8 koru itiro primary uchire kore gasi ya ise jise ni cha mwangiro chire ko chira Saudi ngozi tware tochi yotire the international level international level. So we did tend to encourage abantu baito if there's opportunities out there, let them take them up bakiba tumi chichane abande bakuchwanyore mechando skari jemi yaka na kore employment authority is 1.5 years, and one of that year the whole of 2022 I have been in Kisii 2022 and 2023 na kore Kisii and Nyamira and for the whole 1.5 years I've only handled 4 cases of repatriation against a number of 1752 exported manpower. I took number here 3 different papers is sana. So I don't think it's a very bad thing. They have to encourage them to and if funding is a problem, Atos is here. We are in different departments in government, but by coincidence they are the same line. Same line. So now they no go chukaiga. They obviously mo ko jorari. So aburi gimu muroko ko Atos na ko nyamangane ichibesa chiko kuiga. Yeah, sure. Ngonyorole tatebe abaiga bana babate skills maybe na korte diploma in nursing onyorire gasi skogali uchiro kolire maybe ukire gali Ense skogali tatebe it's UK it's andonsi atebire bona naga nti komenta chisemi chiaye igali tata itikwira na gwacha Kenya lakini amentere gali nkwancherwale. Yeah, they are allowed. Actually, for UK nurses, nurses we are exporting to 3 countries: United Kingdom, Scotland, na Finland ya chile. So mondo kolete nursing right now we are still in talks with Madam Martha. She's the deputy director, Martha Ondari, the deputy director at Kenya Medical Training College Posongoga. We'll be having a talk with the training nurses. It's a personal initiative from the Kisii station that work on an extra language. Now, one of Finland, they need a lot of nurses, but what they want to finish. So if we can encourage them to correct normal classwork, and language to finish. Tochito trainer bantu mapema in 2 years time kapa ukora koro MTC akunyana kwenda Finland. But the agreement we have with the United Kingdom is also a program yes serikali and United Kingdom. So they get the same salary scale, the same benefits. Chionas is the UK konyora. Echeita matema naro bako kora kurugara tatu aya mare computer based nursing training. Mekoro ku language ngamna TOEFL yesungu proficiency of English language. Ngakora wariyu ni ende computer based nursing care. Like kunyara kutumia equipment chabo. So the government yatwari language yatwari agreement na UK la nini matemo yoko yakoreraga. Transporting ku transfer mondomo monas kuru Kenya guchi Ense ya UK will cost approximately 1.2 million. But that the UK government is paying fully for the nurse. Echeitira matemo. Aita matemo. Karwana kwa ikire Ense you fall under the same scheme na uri konyorari. That means onye babu ate salary scheme that after nyake tatongo menturo mshahara you are due to that. If they have housing allowance, you are due for that. Health benefits, you are due for that. And even career progression, you want to you are due for that. So that after you masters in nursing, most of them have even, the first batch you've taken, I'm told 3 or 4 have decided they are now going to the level of doctorate in nursing. Yeah, that's a good move. Mbia mwana sana. Hata story na sense mwe ya gobernor gongorwa gusinga kioro chaba sa response na kire abangire gweso ke baroriro morogolio yiga o youth funding go bakonyore. Abasa ba isokiri. Ntubwate bali bago tobisi. Alafu ntubwate bali bago twakeresimi. Tuanyara ko ba mawaida. Unana ki batakere ko igendere ko chibosio. Do mbaraba bonsi bako babonsi. Lakini ena mbene na ya isokiri.
ntogenda tokora nabu kobakwanera na kobasomia na kobaorokereria chinchera tio gokora obonchoreri. Maybe nare goteba opportunities nchiro kose ntubwate value chains ichinde tia serikali go focus on ya Kenya Kwanza eyamo yabo na mangana yo tokoroka yokorosianga yokorosianga neinda tebe the focus here as maybe cotton growing alafu ntubwata mangana ye silicon na ogosimeke metegete ama kontegeta go chamanya aragera alafu aros chiusi sigotumika korosianga so that's another opportunity ero esengense kera serikali gotana korosiri industrial parks abakonyora maybe anya tokonyara korosusia chianga then serikali kera koros industrial parks nabo to kobwatana kubaligeria bangwana bwechiro kosa bagokora amangana yo asande nande priority ere opportunity ere bata mangana yo aleda waki and parallel so kwa mfano mangana yo okorosie bikorod esengenje nangu siga of course yama mange ama o sama yo Rio agotoka northeastern lakini agusiga abantu ngoli bale chiomba sa ngoli bale nyama yemboli ya chiomba so maya na batakire koligeri gwenzera akobekwamo arosigu ngos elinde tonyore konyora ba sai maybe ba karosi bikoroto ekero barosi bikoroto twa manyana maybe bosongo asigete ose etago gali ose nyamarambe kero tagete kuyi bikoroto bali bakoni chiro liba bakwenda Nairobi kuyi koro kariako bagenda gali boy muna bantu bwata basai bandi naro chali bakarosi bikoroto ebiya sana nara bigoli na tarire ane bigorote bire sana iganya mu Kenya wana libaga ban koli baite biashara baka Nairobi kuyi bikoroto akogenda ali nyamo Kenya ba bogoli bikoroto ebi acha baoneri abana abagusi baito ne bisakubinda so amangano leather work opportunity nero maybe abasana bakolengereria around that barana kibakomenta mangana value addition again to kende amangana yechai na amangana ikawa value addition so iga bado abasana bakoliginchera nki barakonya because yegetogote biashara was entrepreneurship na Kerubo identify mechandero alafu kwali na kio konya bandaba go solve that problem lindo bakonye na yakonye kasokorosie besa so ekero togo somia basabatambe toko bataiwa focus on the customer pain yani nanki ke mechanda kwa mfano bana muna basabu ba korosie bikoro toga nyamo Kenya the customer pain barakonya abantu baitu bakora biashara basongo bali bakone bikoro to solo nelina liba bago travel baru fair bagenda paka Nairobi ari ande koirana omoroso yo so baroseria ngega abantu baitu boyeri bagenda boyerio so bas sorted out a problem na basayabu na baromba kokonye kabare ase okonyo rebesa asa bagocha kui nanda another we have another opportunity amangana climate adaptation or climate change so abasana bago so amangana yobutugibwe chinchoke kwa mfano batake bachama loke kinyoreke mo location ya yama awe biombe 20 abago chama batabe sato tuge chinchoke
So na batoko ba fund bonsi ama bakore project ya menene anya bare 20 ine milioni betoko ba babeke bagate nyomba babeke metana kero babekire metana basimeke sunflower chinjo gitsikanda chia samsa chia rosio boke bado ntore tuisire kusaini ya MOU na wanana wa Ntevi Nairobi ne rishirika riko ko Savannah Africa eliyo liko chakabatia riko korama ngane boke kurwa sabale mingo sasa basebaito nabo igo amangana yo bosongo borigwe chinchoke kwende equipment nere kosangereria bosongo bori kurwa se chinchoke so tokonya no bosongo bori na bwate chibesi nyinge gwetana no boke because kida ya mayo bosongo bori nkoni gwere gati 1400 na 1800 na yiko bwate group iso to arati choke emetane 20 so aso mwaka yamo na bakonyora baro siri milioni 7 milioni 10 uchigora sanjirende baro siri factory yabo konyora ba yabakanire ase project ya bene na yabakanire amangane ye loan ne bintu binde na so na senjere ina bago attract amangana ya tio climate change climate adaptation change sira se county government santo baro kina kibago nyora na into doba support ya senjere hiyo ya erinda bakore value addition ne value chain inde serikali yo focus on ya Kenya kwanza ne ya edible oils so mafuta yo kukaranga chinyeni amange to kurosisco so ina opportunity enda basai bara embrace kwa mfano basi make sunflower na bakorosia mafuta chinta dala chiritia rura sunflower karo chin soge chia samusire baro tumeke chin chin tatara chibaganda ba chirosia mafuta abaoni abantu baroseri bakarangere chinyeni nose mandazi ekwerende iri gotigara igora liga na bego siegu arosigenda gere chingoko ose ye chiombe so na bakonyora asenjire yo abakinire so itineti value chain chibwate tire ne potential yogo generate tibesa na yogo generate mabaga yitigas ambia muno sana ndicho kwaeresire amange jela sensemo yago kora tatenga serikali county ya Kisii gose Nyamira kera wata kubwatira ni chichonse ngokonye kero moko create employment opportunities. Okay, I'm going to kwane you mentrani since that has introduced the concept of whether to talk koreka serikali iri nene and the regime go change we abide to ngie serikali yenye gokora na naika goteba 75% of population in this area is unemployed and most of the people that are affected in local governance that your most productive age group, that is the youth, and they are not employed, akobe burden us worry. On a random scale, kwa neno nyomo mundo ko representa wananchi olio Ense mono ko ko MCA, no yana ko kombati, na yo sei to kabisa ko ku Jeremiah, they'll tell you on a single day nyorare michango 5. And what scares them, kwa to kwa na to generally. What's going on here in Cheki, we had a conversation the other day because we are beginning to have a concept of a youth policy. We had already started that program. Both the Youth Fund and Employment Authority. Maybe you're maybe serikali kinkari kutosia policy kuchiokonya every chiko Kisii County kuchiokonya basena kiba waso ichiro yemiremo ne biashara. Kero kwa na their biggest fear is no nyeme change mengi ya one school but the biggest question abana bangai waso mabagande. So they benefit heavily from the data we share with them. From that data, ito ashare to anyare konyora one policy egocha. We are to acha cross curricular policy. Nyamira ndo bwatigas nyinge because we are in the process of setting up as an office. The county commissioner change iti oyumunyi otoire ribaga. In the process of trying to set up an office as the authority, so we don't have one there. We are starting from Kisii. Hopefully in the next financial year, then we will start a computer to intern. At the national level, serikali ya Kenya kwanza ni watu initiative ingia sana for employment.
One of the challenges to anyorete is adoption of graduates koru university uchiechiro. Yeah. Right now, serikali through the Public Service Commission, adopted approximately 4,000. I don't have the number of it, but there's Kisii 1752. But approximately 4,000 young people, young graduates, are through a program here, Public Service Commission internship. Wasome na kimeremia serikali yokoru na wakanu a small stipend of 24,000. But in the next financial year, we are moving from 4,000 to 20,000. So it means that to graduate around 17,000. That means we'll be able to take almost the entire lot. Entire lot ya bandu bagosoma. Banyare gosoa chicho bisie serikali. Na inchino njengu tuarando yo mo siba serikali na baroki. Gasi yenga kigokora. Neri lero yare ngoli di kurango yo manacha. Atekere from the sides arore gasi na kigokora. So we try to give them a practical feel of Ense na kigokorega. So that is one of the initiatives they are doing. We worked closely na Kisii County. It was popular that the new governor of Kisii was trying to do an audit of staff. We raised our concern. The first process was not meeting the standards of your labor laws. But now after the letter and the conversation, that was a policy backroom discussion. Na improve it. You could see that na chitaka a professional. Enyare konte ticket na kore audit here. The capacity staff wa kore county assembly. You saw that was an improvement. From the first one you compared the team to the second level of using professionals to do authentication near Masakara. I know also, I don't know why others have forgotten it, but at a higher scale that the chairperson Moteneneri, where you found your youth fund kuruku wakili Fatima, no CEO Moriasi. We have visited, I was also part of that team, Naruwete Korumsea, Atos Noarenge. We have had a sit down with the CEC or youth. Kuruku Eric, na new chief officer Kuruku Madam Helena, and the county secretary Mr. Ndege. That meeting, the governor was supposed to be there, but was under functions, so the county secretary didn't represent. So we have already begun a conversation at the level of the county Kisii, and the same was reflected in Nyamira. That to work together, So in the next financial year, and I'm hoping the next time we are coming on air, we'll be having tangible discussions whatever. To atari the Chiwad Jones here 45 chair Kisii, wasaiba ile loan ya youth fund vanganiga, wasaiba chile Qatar vanganiga, wasaiba nyori loan ya msea vanganiga. So it is work in progress. Shida toko face a challenge to the serikali has a financial budget. So in the kyoto akwanile bonega, gigo koragasi bonega. Tocha kuchibika say authority to in the next financial year, which will begin in July. So I think that I won't attempt to collaborate. What we are able to do. Ekiagarando chebiro bitu byatonyorire atasnango alibaga o tebi mwancho mulirengana yago yo mwele na bigo oligani abasayo batechi besanchiro cha youth fund beso kya sobonge elinde benyorera amabaga iskogali. Bien. Tinare ngana yana yamweri evaluate chain neva aso kwenda bwango ne yamangana construction affordable housing so igaba sae na bako register companies na nto bakawanya mangana registration nya babwate mechando batu akire simi gose batari to bakawanya ko register companies elinde katogo tuara mangana affordable housing babe maybe na bare contractors gose abantu ago chakore gas asa mangana yo kwa kacha chinyomba ebe no cross bari welding or cross tidirisha so nto bwaterane ile kwa kishana basa baitu banyore those opportunities engana yo moeri na lego gote wakira bategera limbia mono na Ndizi TV ko bataimbia mono ase ogo towariga ni butambe ase gente yoko cha kusegeta na basa baitu banyare ko koramangane bonchereri so mbia mono ase gasmo korengia
Nande ngoleta makwani ya banene bana Mheshimiwa Josiah Morias oyero mo Chief Executive Officer osomo CEO Sobogali Kenyoro akina kutoka Likonge so nyora maigae agotebana na ntita basae baito bagusii Kisii na Nyamira na basae bons na maigayo mo Kerubo ito na Fatima Brian so no arenge gusiga agata gotara na muna mosque oyo mitata ba Mr. Joy toka nyara gukwana ni county government na nakitoa nyara korega siasa bwamo ilinde gokonya basaya bange kanyara guchaka biashara na sentire ito nyara go promote mangana ye employment so office cheto etire iga county commissioner ngokora tuna egasibia na barabu ne ngao county cross mo county commissioner pa kansari ne chi department chons etigo support mangana ya abo koleri tuakori na department ya agriculture youth tuakori na barabu asakorosi youth policy mna yo mintata na asa agriculture tu arosite mangana yo ensure na basayen ko ba very included ya mangana ya agriculture igwa basaba manyana nto kubarone tele kabisa na ande ntogendere ko kwane singenche sauti ga rotimo goi sauti ya basaye igato gutwera na wasiwasi endeons kana mugwate issues tatabi tumanya ande nchuga litoko tukwanerana alafu torena na tukubwaterana musukia magana obonjoreri elinde tokonye county ya Kisii ya ito ya Nyamira mobse tunarega Nyamira koro kumase simbe abo county commissioner na moko muri elinde mukwanerane marana kitogo sukia magana obonjoreri so ambiamono sana Nancy Oganga tabakorana amakwani ayi naro koro job osete muna intern na makwaniri na mo subati Dorin na mukwaniri no na Yunus Nyambeki so mbiamono tubanjete mutu aresta engia mbiamono sana Joel ribagani eliago chenda ile chitaika chinka sana tangani ngoteba mbiamono ase mwanche morigereri tani cho visito incheko ngo barete ne police ko ka open door policy anytime na naso visike sirike bawasi na webano yonde nari mo kwanere kwanero yonde so my door is always open we are the working relation in sana na county government ya Kisii hopefully as we begin the new financial year and the next time we'll come back at us we want to have numbers na nenda ito na kwa na kuru ya checking na ile nyarebe na checking to jae so we want to have the numbers. I believe in changing one life at a time. I want to appreciate the county government and the national government, county commissioner. We have a new one, very instrumental. First of all, about our city, so we are living in the same compound and providing security. Second of all, they're giving us enough facilitation and capacity to move around. And then maybe a background check. They've got the Namwaka Mochivo and the Boys Kisii and Otega around Onkonya. A community at Kisii, very instrumental. Also, the business community in Kisii town continue giving us those opportunities. Tonya Konya Basaya Bangibaso Emerimo. We planning to start a small internship program at the local level. Wanyare Konya Oraba wanafunzi hapa. Most Muna Kisii University is having a big challenge ya palibago somambara bakonya 3 months. 3 months per yoga training no nyeke Ndizi TV am request mutoto pamwana onyatano tovae chintale baso mena kiba kutumie camera practically a journalism actually already ntogwate chintale lakini amocha kotomenda that is a good initiative and those ones they assist in the labor work and also they give the professional expertise we'll do due diligence for you so that toga abantu bacha kuimukia camera batomenero nandi above all the good working relation we have with you. Let's keep this is the second time I'm coming. Very welcoming. Asante sana. Asante. And the people of Kisii, let's change one life at a time. Tokonya bantu baitu. My CEO, Madam Edith Koki, very supportive. And actually, she always tells me, nikikuja hiyo Kisii, lazima nipeleke Ndizi TV. So the next time I have her, please avail yourselves or let her come. No, tari mugusino mogera kidogo yako anoje kwa Kiswahili. Ataongea Kiswahili.
So I will want one day to invite her. She will talk. Sasa ambia mo. Amataitu amwariganire sana abange bwangaje. Kandi ngo bayirane limbia mono sana sogotarire studio yetu tobere togosanga amange nende no gosemere kwa na umwanchi muri oberega kwimanya amange wetera Joel na bego wetera Outers nande ngo bariganire litkolinde moche metentora sika mirango nani tutoko wakin open door police. You are most welcome anytime you feel like. Miamona sana mwanchi mulirira kwa bere kugosangana into kutoka chage to morobere iga goikabona iga no gosemere kwa na kwa bere kwemanya amange gwetera omorobere obwense iyo bonchere kondo mwanchi mulirira goikira bona iga ngo koldo omorobere rero atumira ne weekend na aro litkolia Jumanne chinsa inye goika chinsa isano nemo irinde twemanye amange gwetera omorobere iga iletare ne Fridah Kerubo kubaganiria obuliriria obia. Asante.